chitimu au imeri FKF Premier League chenrete ku ari gani bosi gokweranira ku ligi ya UASO mutinyo toro mutinyo gatano na gatatu gati yabo ne timu ya Shabana FC Asirit kuria rero yatware gosori ya Kibusani amone timu korwa se ligi ya Kisii County League timu ya Mayaka FC asense meri ya Nyauri ase gosori lige timu ya Shabana FC nyanya ko bagekonya ikore timu ya Mayaka FC chigori sano na isato asebusa natokora korwa sense Mayaka bire studio.